mwembi nindugira nk'amanyama menshi cyane yo kuba yoganira n'abantu cyane. Ni butoto. Ni butoto. Twebwe twari imboga soko. Tuzi gutandukanya abantu cyane. Ega nzi agashongo ko bazaboga za kosa. Niba ariko kaza koza amaso. Igitiga kiza kinyerera taho kibasha. Ariko nk'abanyabembe baragikunda cyane ngo n'agashongo nahuruzi. Polisi. Twebwe iwacu hurure hari yo kumanikisha amatangazo mu muhanda. Hataraza hose muzakora. Kaza wayicumba akamanikisha amatangazo mu muhanda. Ikanisa. Basanga bayimanitse ku ikanisa. Oya bawukunda pole cyane. Twebwe ari wo matangazo. Bari amatangazo. Nairobi ndagira ngo n'umujyi wa kabiri muri Afrika ukomeye. Niki cyabatangaje bwa mbere. Niki nkawe ndabaza buri muntu burigite ku giti cye. Niki cyagutangaje umvise uravuga ati kikentu mu buzima bwanje kibaye cyambere. Ku bwanje wenda ngo urugero gas kumva ngo uturikisha amato baratetse. Sharangoye babigenje Kabishika nawe uzusatsa kwera. Umutima uhiriye kuri technology. Kumato. Mwebwe. Gatatu namaze no kuyoba. Narakundaga kuyoba nkabona hose harasa. Cengishi kino namanutse kuri stairs ngiye kota kazuba. Nagiye nka saa 3 ngaruka saa 3 z'ijoro. Nagira gutya nkabona ipangu birasa sime kandi nkabona bimpamagara baranyita umusazi. Cyugiye kota izuba ndayobye uvuga ati mano babarire sinje kuri Citizen yo kuri Kenya ngo narayobye. Sinzi uko nabonye Mukamuyomba namubukiti. Utika zabaye. Kunamangama. Ucece. Hata network. Yes, twongeye kubaha ikaze mwese muhora mudukurikirana 5 kuri Hindukira TV show. None nkuko musanzwe bimenyereye muzabona iyo tuje ku buhanga bw'ivyuma cyangwa se kuri kamera zacu tuza turi twenyine tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Iyo mutubonye rero muzamutubona mu mabara yose atandukanye. Murabona ko ndi kumwe n'abantu hano bari special ariko njewe gasi no bamenyaga kandi namwe muri kamera niba mwabamenya muraza kuduha comment. Ariko none taratangira iganiro cacu nk'ibisanzwe nanone muziko umuco wacu hano kuri Hindukira TV show nukubanza abantu bakatwibwira bamara kutwibwira tukabona kwinjira muri topic nyayo kugira ngo tuganirize abantu ivyo babatezemo bashaka kubumvaga. Rero tubahaye ikaze kuri Hindukira TV show ni mutangire mwibwira abantu kugira ngo twinjire mu biganiro cacu. Murakoze cyane kudaha ikaze hano Hindukira TV show. Sasa ni Hindukira TV show. Kandi numaraga bamuhindukiraga. Wereka abantu ko wahindukiye kuri cyane. Nyine ndaza guhindukira nyuma. Ni mu bitekerezo siko. Rero twishimiye kwisanga hano kuri no channel. Ndagira ngo subwa mbere mutubonye n'incuro ya kabiri wenda niba ntibeshe. Amazina yanjye ni Butoto Esperance nkorera kuri Ndagano TV show. Tunese Butoto Esperance n'umurara wawe ibwira abantu kubera ko iri kanisa rikomeza rigira abashitsi benshi. Ivuge Kinyamurenge. Kinyamurenge. Turabanyamurenge. Se ndi umunyabyinshi w'umukabu. Muzo y'abasambi. Hanyuma akaba umwishwa w'abagorora ngashaka mu Nyakaramu. Siko Kinyamurenge. Nari mutuye Kenya se. Niko wamboneye. Yani muri kwibwira kinusunusu. Iwacu hari mu mibunda mu bikuba. Babo bamerema. Murakoze cyane. Amazina ni Bukuru Alice. Ngira ngo mugenzi wanje yabivuze. Turabanyabyinshi b'abakabu. Munze y'abasambi. Mu rugo ni mu mibunda mu bikuba. Hanyuma je nshaswe mu basita. Nanone hagati nanone gaturi kumwe n'undi mutumirwaga nawe natwibwirega. Je ku buhanga bw'ivyuma ni Hindukira TV show. Okay, nanje ndikwizera ko iki kinyamakuru ari cy'abamuyomba. Nanje amazina yanjye ni Christophe Muramenka bandi umuheto.
nkaba ndi umwishwa w'abanyabyinshi b'abakabo. Papa akamwita Muziga Mfizi John, isokuru ni Sebazima Daniel, Sebazima Mujabika bakiriza turi Abanyaminembe. Ariko nkaba manisa amahuzi no nk'abandi bose ko abakiyateka. Murakoze cyane, reka nanone twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Tugiye kuganira ku bintu bitaremereye cyane kandi bisa n'ibiremereye ukuntu, ariko muze kwisanga kuko hano ni iwanyu, si bwa mbere muhageze, siko bimeze. Hanyuma mwashakiwe he? Urabaza umwe se cyangwa buri muntu uramubaza ukwe? Uhagaze mu bwinshi ngo twashakiwe. Kuko gamwembi muramasha gishishwa ntarimora ese cyendera roboti nawe roboti nabaje gutoto nawe kumubaza ngo yashakiwe nawe gutoto nawe ukora twashakiwe mu mushasha yashize nawe ndakubaza wese washakiye nawe uri hashase muri batatu washizaga mu bwi ko ndabaza gukora nawe utoto gasi benshi se kera gushiga kera bwabaye bubiri bwabaye bwinshi twashakiwe naha mu mishasha. Mishasha mwari muturanye mwembi mwari mubana? Njye nashakaga hano muri Kenya. Njye mu Rwanda. Abashakiwe mu Rwanda. Ariko yashatswe muri kumwe. Mubana. Tubana ariko wari umukobwa. Ari umukobwa nawe ukiri umukobwa. Wari utarashaka. Siko imeze. Aho. Wese ngigihe nk'umugabo wawe yazaga kukureba agukeneye cyangwa mwajanye akabamenya nko kubatandukanya ngo wowe tuyi niwe wanje cyangwa niwe wanje. Yarabizi. None se urumva ko nije cyane gane ko novuga ngo twaba turi kumwe cyane yarusharamenya. Yarushaka kumenya ko je n'ubu nyine ndamenya no kubatandukanya. Nuko tutabana cyane ariko tubanye cyane wo tumenye. Mumeze nka za nka z'inzungu zose usanga ari mukanya. Kandi zose zikabibibana. Tuzomenya ngo si usanze zaho cyamwe tubamenya ngo ingi muri iki kibuga. None namwe size ukuntu wenda yakaza ashobora ntabwo mwakaza bagaba mucangamo ngo byubura uyitabe wowe utagiye ngo wabuze nk'umwanya ngo uyo akwitabira mu gihe abandi. Twari tubana twari turirimbana. Mwari munarimbana? Mwari muraturanye? Twari dusuranye twari tubana mu rusengero rumwe, urumva yaratuzi. Arabukara ku mugabo. Urumva yaramaze kumenya kubatandukanya. Yawe umuntu utabamenyereye utasanganywe namwe biragoye. Yaje kuba ari nk'undi muntu wenda yo zomugoye cyane. Woza ubura umwanya kamayita. Sinanzemera. Nanjye sinzemera. Iyo umuntu yatwitiranyije mbona ntaho ari kwigirisha. Oya so kwigirisha. Oya. Nukuri sino uramzemera. Gusa umuntu nyine mwatindanye wenda mukamarana nk'umwaka iyo bamenya cyane. Ariko ko umuntu muhuye nk'ubwa mbere ejo mugaswa mugahura. Cyangwa agahura nawe ejo yohura n'uyu ngo akamwitamo. Njye sinza mbyemera. Oya abatatuzi niko rata. Oya niko bimeze. Niko bimeze. Aho ariko nyine nubwo batatuzi nyine remba mbona no kubera ikisi. Nyine wanti yoreba basi ngo arebe basi nitandukaniro wenda ngo yakomye. Nose nk'abantu benshi hari gihe duhura naha mu muhano ngo buto akamenya itoto. Umwe ngaciceka nje wenyine sigaje. Gusa nyine umuntu asigaye amenya ko kubatandukanya ariko nk'igihe nababonye imbere imyaka yashize ko mu 2007 taho batandukanye. Cyakoze mukiri muri kuba twari dusa. Aho ndabyemera kabisa aho twari dusa ariko mwari musantinto. ubu nyine sigaye mbona tudasa. Baradusa twagaze hano wacarabyibuka ngo turatandukanye nanjye ndatandukanye nawe. Ngo rero icyo nicyo kumenyetso. Umuntu ubyibushe babazi ngo niwe bukuru. Aha none se buko wanya kurusha amanyama cyane mwembi ninde ugira nk'amanyama menshi cyane yo kuba yoganira n'abantu cyane. Ni butoto. Ni butoto. Kubera ko yakurushije amanyama kandi ari mukuru. Sinzi nyine abantu bazavuga ngo nuzi uvuga cyane mbese ngo nibugira amanyama. Ariko kera byaranagaragaye no kuri kamera. Ariko nanjye ndabibona nyine hari ukuntu. Nawe ukuntu uzibona. Akurusha nk'amanyama. Ubundi abantu batoya baza bagira nk'amanyama kurusha bako. Gishi. Uko mwicyanye n'abo bantu waje nko gusaba nk'umugeni womenya nk'uwawe ukavuga ngo uyu niwe wanje cyane. Twebwe twari imboga soko tuzi gutandukanya abantu cyane. Ega nzi bari agashongo ko bazaba bakaza kosa niba ariko kaza koza amaso igitiga kiza kinyerera taho kibasha.
ariko nk'abanyabubembe baragikunda cyane ngo n'agashongo nahuruzi pole sana. Twebwe iwacu hurure hariyo kumanikisha amatangazo mu muhanda hataraza hose muzakora zaguru kaza bayicumba akamanikisha amatangazo mu muhanda ku ikanisa basanga bayimanitse ku ikanisa. oya bawukunda pole cyane. Twebwe hariho amatangazo Wari amatangazo. Niko nari muri zara nakora mfobya. oya nyine abawukunda pole ni confuse ariko twebwe hariho amatangazo gakore zari zitaraza zo kabisa je nkunda hurure. asante cyane. muri abanyabubembe mwese gatwe tuba twita ububembe abanyendunda. Ijambo ni iwawe. nje ndabazi man ntago Urabazi? cyane ntago nananirwa kubatandukanya. Mm. Keka wenda nijoro niwe umuntu atazamenya ariko baza bavuga kimwe baza baseka kimwe ariko manywa nje ndabazi. nijoro nibo utabamenya. Ijoro ryo uri kumva nyine ariko muri isi ya communication habayeho amatara sinkakeri wacu wo kumva gusa umuntu ijwi utari kumubona. Shobe mwabibayemo zo Muri Kongo. urukwi rukabitara. Iki muri haje. Kuzunguza igiti. Okay, murakoze cyane. Hanyuma rero dukomeje none n'ikiganiro cyacu kuri Hindukira TV show. Abakunzi bacu ko murabona ikiganiro kimeze neza n'uburyohe ndagira nuko munazibonera kandi nimukena abantu batumuye muzasubire mutubwire twongere tubahamagare baze babe nk'abababwira amabiri matatu. N'abatoya wumva iyo mutandukanye kurya amasha bazavuga ngo twatandwa batandukanye umwe ngo yagize ngo nk'iki kibazo igihe kuye ngo yashatswe tuwagize nk'ikibazo ngo usigare uvuga ati se kubera iki usize Nari narahwereye. Nari naraguye mu nzu. Yaragaye muri Kongo. Nari naraguye muri Kongo. tiyagutekana Nkaba yaragaye kuntekana ko sinabyemera kuko sinabyemeraga ko yashatswe. Ntabwo nabyemera uko nanje nashatswe. nibwo wabyemeraga ko nawe umuntu nyine mugomba gutandukana. Oya usibye ko tusigaze tunatandukana. Ntabwo n'ubundi none se mwahise muzana no muri Kenya muva i Rwanda. Oya namutanze ukwezi kumwe. Asitaza nawe. Urumva nawe yahise abura amahoro yari. N'ubundi nashatswe turi kumwe. Kandi nawe yashatswe turi kumwe. aho ngaho urumva nyine biragoye. None se kagiye mukiri batoya wenda hari ubwo mwigeze nko gutandukanaho mukiri batoya umwe avuga ngo yagiye kwa nyirakuru undi arasigara kujya abana bajaga nko kuramutsa ba nyirakuru ko mwikunje. Nukuvuga ngo niyo twashaga umwe yajaga kwa kaka hari aho mu muhanda. Mwese mukamujana. Oya nyine umwe agasigara mwakira ko undi akaje nk'umwaka mu yindi nzu nyine kujya oya nyine nko kwa nyogokuru wa mama wawe. Tabuza tujayo. Tabo mwigeze mujayo. Uko nuko barakubana gutandukana gusa. Wava mu bikuba ngo gakunda mu rurambo. Ugaraho ryari. Je ko rero nakuye umugeni nkamujana mu rurambo. Ewe mwari mufite imbaraga ko urukundo mugane wa mushinga bakazina urukundo. Hari kure ubwo ntabwo twiza dutandukana twarabanye kabisa ubuzima bwose kugeza n'ubu nyine. None ni nkiki cyane wowe ukunda ariko iwe adakunda mwena mutaza muhurizaho nk'abantu bavukiye umunsi umwe. nje nyumva ntaco ibintu byose tuba turi ku murongo twembi. Muri ku murongo turumvikana mbese iyo mvuze iyo mubwiye ikintu nukuvuga ngo aracumva pe ni amen nawe yambwira ndacumva. Nukuvuga bivuze rimwe nawe yumva rimwe. Kandi si yombwira ikintu ngo mpakane ngo cyangwa ntangire ngo ntambike ngo ibikire kareka. Bitambona ko ari cyo niyo cyo bakimeze gute ndabati kama mbaye. Nuko nyine uko niko kigomba kuba kimeze. Yeshe nabagire ijambo nawe bibariza data ko numva twakwimye ijambo. Oya nta kibazo baje kuri rezo sosio ndababaza utuntu tumwe na tumwe kuko ndi mwavukiye mu iviri mwahagejejwe n'abananda siko bimeze. Oya twarizanye hanyuma dusanga abananda mwishuriye tike muri bivumbi. Icya mbere Nairobi ndagira ngo ni umujyi wa kabiri muri Afurika ukomeye. Niki cyabatangaje bwa mbere niki nkawe ndabaza buri muntu ku giti cye niki cyagutangaje mwumvise uravuga ati
ikintu mu buzima bwanje kibaye cyambere ku bwanje wenda ngo urugero gas kumva ngo uturikisha amato baratetse sharangoye babigenje kagashishwa nawe uzusatsa kwera umutima uhiriye kuri tekinoloji ku mato mwebwe mwamenyereye amakara zatangiriye kuko ngo batekesheje bari gucumbira kuko umuhanga wumye ukaza utera umwotsi abantu bose bakaza batukura amaso kabamwetaje ese twavuga ikira noneho hano ko ari udusha gusa twigendera uko busha butatu baravuze ati ikintu cya mbere cyantangaje ni abantu ukuntu bagendaga no mu modoka ngera hano nyine mva mu Rwanda igenda ageze mu mujyi naravuze ati simana ni hehe ko ari ikuze naza mbona ukuntu abantu ari benshi nkabona ukuntu abantu baba bihuta nkabona numvise nje bintangaje ubona ameze nk'abasazi kaza mbona bameze nk'abasazi ako kantu karantangaje ugeze mu nzu urabona aho ntiwaraye mu kirere nka wifi ushika naraye mu nzu ikintu cyatangaje ngeze mu nzu gutekera kuri stove kajya baza bakotora kandi bakazashiramo none oya kandi gasha kantangaje ukuntu bakazaje kugura petrol ngo barayitekesha igitoro ibitoro ako kantu karantangaje sinarizi ko bibaho mu mujyi igitoro kiza giteye ku mutsima pole cyane abanyaminembwe bazotwumve cyane noneho gakabona sister arabikoze nyine kwa kundi akazashira mu gacupa mu kantu kameze akarongera kabona arazanye iki kintu kirateka tujye je numva Sofa yaratangaje narizi ko ateka ibiki icya gatatu ni amazu no kuyoba narakundaga kuyoba nkabona hose harasa cengishi kino namanutse kuri stairs ngiye kota kazuba nagiye nka saa 3 ngaruka saa 3 z'ijoro nagira gutya nkabona ibipangu birasa sime kandi nkabona bimpamagara baranyita umusazi cyugiye kota izuba ndayobye ugatimana babarire sinje kuri citizen yo kuri Kenya ngo narayobye sinzi uko nabonye Mukamuyomba na Tika zabaye kunamanga amazi ucece hataye network yatangira kuvuga ijambo mu nzu nkamanika amenye ibanga cyo kintu none nko gushona none hari ukuntu no kutamenya imiryango ntumenye aho wavuye mu nzu waturutsemo ukabanza ukitegereza ukareba ko batse numo yani ni kubatisha namenyaga ubona tutsa ari nigaye nasohokaga ngiye nko kumena amazi ukahoma ni basi neza tugane basi hose nagiye kumena amazi nka saa 4 kaza ninjira mu nzu mu saa 6 yewe wari wagiye umanye base yaje nabuze aho nyine ngaruki wacu ndafite ibintu ka bitatu byamushangaje kwivire ibiriragoye aha muri no nkambi yoroshe icyambere ifaranga Yesu kukumenya yaranzonze na to ifaranga zari zaranze pe burundu kuzimenya icya kabiri mu cyantangaje muri Kenya n'ukuntu utuzu twanganaga noneho ukuva abantu ngo baje kugitega mu mujyi wabona inzu bakwinjizemo ahaga ngo niho murara niho murira abase kumana ukwintu noneho koko zidafite icumba ukuturarara kumva ndatangaye ariko narebe ukuntu babayeho nyine ukuntu bajyamye basabizinga muri tekinike cyane ntagihumba no hari indi system hari urabizi matorizo mera kaka kameza bamwe bagacurika wagira gutyo wishaganye ukabukandaga iwanyu mu maso Oda badaga n'umuhungu umwe akazasetsa ushanga untukaza ujyama nko ushoreye akabumbu inzu zarantangaje cyane hano muri Kenya cyane pe cyane ikindi cyantangaje n'abanyakenya nyine ukuntu ubwoko bwo mu gipu barantangaje abanyakenya nare bagasukumana baba bantu koko tuzomenyera tuzobana ko ari bikunde noneho banavuga n'igiswari bw'umuntu atacumva ukavuga se kubizogenda bite hari abamwe bari baramenyereye kuza bakantambukaho n'abaganicaye hanze none baravuze tusuyunguyiwe yavuye he yumva igiswahili tavuga simvuga igiswahili ntacyo nzi
akamambwira ngo sema, akavuga ngo sina kitu ya kusema, nimaze kubimenya kabisa ko sema ngo sina ngo nabashubije tuvuye ngo sina mengi kupita hayo. Cyari umunsi bantumye Kabucungu, no ngira ngo namagendaga neme ngira ngo ni Kabucungu, kabwira umunyakenya ati shaka Kabucungu, akama ndiba oni Kabucungu ndombera akarira tukoreho umwe amakuru warazuga ngo ni omena nkazangira kiri aravuga ati ngumena ati iyo narakayifo umena Kabucungu kubimenyara Kabucungu natakataka byari byarango igishingwe byari byarangoye cyane. udushani twinshi muri Kenya abantu bakoze udusha ibintu byakoze bitanga sinzi ariko n'ikindi gace kintu cyari gitangaje ko kurara mu kirere nijoro amaze y'amahita no amahitaje ko kurara ku gitanda kiri hejuru ndajyama hagati ndatibuka Karasari dabodeka bijya bagenda abana munsi oya abasare baza bakunda kugira cyane bakama bimanikiri wereba hasi kuvuga tamutse mpanutse amenyo yoshirira muri iyi kuri aya makaro. Hanyuma rero ni mukiba nka ruguru mbese mukaja nko gutoragura cyangwa nko kuja ku ruzi byo nyine abagore bajaga abakobwa bajaga nko gutoragura, hari nk'ubwo wenda mwajanaga mugasigana wagerayo wenda nkayagiye nko ku ruzi wagera nko mu rugo wasanga ataraza ukamumva wagize k'ikibazo kuba wenda mutajanye muri izo gahunda cyane byabagaho. Hari nk'ukuntu wenda yajyaga ku ruzi nje nagiye nko munsi tutajanye nagera mu rugo ngasanga ntaraza zaba ngombwa ko nja ku ruzi kumureba ukaja kumushaka ngashaka nkabaza wenda nkabaza nka mama cyangwa nyine nkabaza uwundi muntu nkabaza bose batatu ntaraza bakavuga ati ntaraza, cyangwa se wenda nimba tutajanye mu nkwi ari gihe tutajanaga mu nkwi nyine tuzi ko twajaga mu nkwi tukaja mu bisambo bitandukanye noneho hakaba bumwe nyine hari ukuntu iwacu twakundaga kuja mu nkwi turi urungano ibikundire bari ese ni ibikundire yabaga ufitaga nk'inshuti yawe nyine akavuga ati genda jana na none genda jana n'aba gutoragurira muri iki gisambo muri iki gisambo noneho hari igihe nyine butoto yajanaga n'inshuti ze nyine cyangwa se nyine n'abakobwa bo mu muhana iwacu nyine naje nkajana n'abandi, ni ukuvuga ngo yo namutangaga nyine narabazaga se butoto yaje bakavuga ati yaje, cyangwa se yantanze yagaye ku ruzi naje nkama ngenda ukamumva babuza amahoro nkaba numva nabuze amahoro ngomba kuja kumukurikira ngomba kuja kureba aho nyine ngomba kuja kumukurikira nkamusanga baka nyine tukazana nyine nkumva aribyo binshimishije. Murakoze cyane. Hanyuma mwaraje mugeze mu Rwanda deka tubwara no ku musozo w'iganiro cacu nanone cy'uyu munsi muva mu Rwanda mwarahabaye igihe kirekire sibyo hano muri Kenya muhabaye igihe kirekire, ni nkirihe tandukaniro wenda mwabonye riri iwacu na hano Nairobi cyangwa mu Rwanda bitandukanye n'izo mwari musanzwe muzi? Sinzi ko byumvikanye neza. Iwacu ruguru cyangwa mbese tofauti y'iwacu muri Kongo ibintu mwari musanzwe muzi yo mwageze hano musanga ntabihaba cyane birahari byinshi kibiki nje ikintu nyine nabonye tofauti umukutano ikindi nabonye nyine wenda nyine kirancanga nabonye gitandukanye asenikira nyine n'ukuntu abantu baba bameze bameze gute tibakundanye tibagize gute bameze gute ntabwo nyine ntabwo nyine bitameze neza nyine nk'iwacu ukuntu twasabanaga nyine mbona hano nyine tudasabana usanga umuntu ari nyamwigendaho. Ni nk'ibihe byiza wenda uvuga ngo nyine nusubire iwacu ni ikintu akundira ashobora gutuma nsubira kuja gutura iwacu muri Kongo? Ni byinshi ikintu nkundira nka bitatu gusa. Ikintu nakundira iwacu nkaba numva nshaka gusubirayo ni ukuntu twakinaga iby'abana tukaja kugira iwacu twakundaga kuja guca ibyufuka tukaja guca amapera kwakazuba nkushona igiti cyane utambaye ipantaro hano ko ariho umusigaye muzambara ugashona igiti gute nakaza ngishona cyane cy'ibyufuka karengiriye mu mashorishori
Ibaze nukuri. ngaca iby'ubufuka cyangwa ngahanura ibituku bakaza batora nkaza mbihanura hasi bakabitora ugashona ukazutibure gusa bagatora. Eh, Urumva ibyo ngibyo biri mu bintu byatuma usubira ikindi nkumbura iwacu ni inzuzi. inzuzi. Nkumbura inzuzi ko twajaga kumesa kuwa gatandatu bana we ni byinshi pe twajaga kumesa kuwa gatandatu tukaja mu nkwi mbese ni byinshi pe cyane cyane janza nkumbura inzuzi. Kubera iki iwacu bakundaga kumesa n'iposho gusa? Sinzi nimbaga ari icyo gihe babaga baboneye umwanya kubera ko babaga ari bizi cyane mu mirima. None se nk'umugore tuhere nko ku bagore, mwana abagore bo mu Nyamurenge barakoraga bikomeye, agaheka abana babiri wavyaye amahasha akamwikorera n'ibido inkwi yavayo akazana ubwatsi agashokora byo bibasha hano tuki ku mugongo mureke none hano korerwa ni igikapu cy'ibitenge ataha nijoro agakora iyo mirimo yindi yose arazashokora hano barashokora hano tapi biri mu nzu hano sinako amazi ni mu nzu waje kuvoma akoresha pipe rero wigereranye ibi urakoze cyane. Hanyuma hano muri Kenya niki mwakundiye cyane mwahageze muravuga ati iki gihugu ko numva nta handi noba niba kuja hanze byanze? Wewe tubwire. Ubu niki twahakundiye cyane? niki wahakundiye? Ikintu kumwe gusa nakundiye hano muri Kenya, ariko nabwo bitavuze ngo ndahakunze ngo kubyo ntotaha. Ikintu kimwe gusa nahakundiye ni kubera ko haba imikorere. Haba imikorere rwose umuntu wese arakora akabona amafaranga. Habigishije gukora mbese. Habigishije gukora tumenya ubumenyi, tugira ubumenyi. Ubu nyine utaruzi kinyozi yarayimenye, utaruzi gusuka yarabimenye, utaruzi gusiga inzara, mbese twamenye tuzi kwinshi. Nico nakundiye hano muri Kenya, batwigishije ibintu tutari tuzi kandi turabimenye. Nuko banga mugezi wacu mwaba bahanga. Tuzaba ba manager. Tuzahagarara za kampuni. abayobozi ba za kampuni cyangwa muzaba abayobozi baza kawoshi na za ntuzi kabisa. Twagize ubumenyi cyane. Hanyuma rero tugana nanone ku musozo w'ihigano cyacu niki mubwira abakunzi ba Hindukira TV show, hanyuma dusezere abakunzi bacu kuko amagambo tiyoshira amajambo yakomeje kuba menshi. Abakunzi ba Hindukira TV show turabashishikariza natwe kuje iwacu mukadukandira kuri Ndagano TV show. Muri inshuti zacu mudukunde natwe mudukandire kandi munakomeza wa mugani gukanda kuri Hindukira TV show. Nabo mubakunde mukomeze mubakurikirane mukomeze mubishimire, twese mugende mudusaranganya gutyo bizadushimisha cyane. Murakoze cyane. Kishi ngaho nawe bwira abakunzi nico abafana bawe pole sana. Yewe mukozi w'amaraso ntago ari igitorowa, dukomeze twishimane kabisa kuri Hindukira TV. Afite ibiganiro byiza zo gufasha muri ubu buzima, kuko muri isi kwiga gusa ntago ari ukuvuga ngo abana bambaye uniforme. Iyi si tuba mu buzima bwo gusoma duhora twiga. Sawa, murakoze cyane mwese muhora mudukurikirana none kuri Hindukira TV show ndetse no kuri Ndagano TV. Mugende muhakore subscribe aho hantu hose kugira ngo ibiganiro byacu biza bihora bibageraho igihe nawe utarabikora. Nturebe ikiganiro gusa ngo utambuke utabikose, n'urutoki ukore kuri kakazogera ndetse no kuri kagatoki kazamuye kige kumwe, hanyuma ibiganiro byacu uzohora ubibonera igihe. Murakoze cyane, ikiganiro cyacu kagaruka. Ciao ciao.